bat gajinya kut jaka na kabenta ka nong hali landfill project ong usambut Menteri Rangba Gejala ubak semiau bhalang dhar. Anya keren bang ka sarkar bat ki basyong basa ha Punjabi lain hadian jong ka dorbar senrai ka yeng dorbar thauan Gejala. Lakem ya prangut kibriu ha kabayade bat gejing sya penyab udil seng sangma dang beteng gejing tokin. Pelaj Menteri Ketanat Kampung Ying u Amit Shah ya ki projek basyong dor 1000 news pa khatsan kro tingka hadibroka. Bat on penlong ke India ya gejing yalang ke baar jongki Menteri Kambari ke India bat Arab ban pen klan ya gejing dei ha santali kitanat trekam bekongsang. Mentangin ya pa shiki kubor na Gejala. Usambut Menteri Rangba Gejala ubak seniau bhalang dhar ula pentep bagi sarkar jela kelajan de penbet ya kedor bat kitrai jaka jong kesnong ban yok bu ya gijaka penlang nyut katkum kecing start sayan ke bathamai ha kaba ya gejing alang pensngo pat ba ladap ban penlong bat la thau ya ka negotiation committee ubat dhar ula pentep ru bagi jing pentre ya kawa umkra riverfront project kaba lai phukndai klur tingkaru kalaya chat bat la khmi lenti ba anla ban pendep yaka hapo arsmem kani ka project kan phai khmat halor gajing pen itnat gajing pen bha bat gajing pen khut ya kawa da gajing thmu ban wan ra biang ya ka khut ka suba bat ban pen kaladur ya kani ka jaka. From the date of issue of war order, it seems we have 2-year time of completion. So from the date of the issue of war order, 2 year I think, more than 30 crore it seems, but the exact figure is not maybe more than 30 crore. Now that is the infrastructure works, the footpath, the walking street, and the beautification, the meeting share, and all the photo shoot. They are wonderful. There is a nice presentation, and after that we will go for a cleaning. After this waterfront project will be good, very good. It will be wonderful. Usambut Menteri Rangba Gejala ubak seniau bhalang dhar ula ong baka sarkar jela kan sepenlong i gejing keren ha kasien ke baar bat ki basyong basa ha Punjabi lain hadian jong ka dorbar senrai ha ubanai rempang ula pentikna ba ya gejing turwa ban pen kendria ya ki basyong basa ha ka tei ka jaka syajan ka jaka jong ki sipai yada kadang dan ha pedeng gejing keren ha ka ba ka sarkar kadang bat ya ka rukom penyaj ka bala thmu haswa bat ka kermen ban la ban pen bet no kham kloi ha ka wei pat kaliang udkhot ke ken huan Menteri uba sanbor shulai ula kerpat ya Menteri ya dari Rajnath Singh bantu kelar ya kecing pen kenria ya ki chat ben riu Dalit Singh ki basa hatham yau maulong Shah cantonment area. I think maybe after session, I think, because we are still some things left to discuss. So I think after the session we'll be having meeting on this. We are sticking to the same thing. So yes, there is some other option also. Let us see when we see next time. I'll be able to tell you what is the other alternative if the first alternatives are working. Blueprint has been prepared. Okay. And there is some request, so we are request from the defense land. If they give the defense land, will be more appropriate. So that is the second problem. Let us see. That as of now still stand. Okay. So when final call is taken, only then I'll be able to tell you this is the final decision. Usambut Menteri Rangba Gejala ubak kami ya ketanat transport ubak seniau bhalang dhar ula pentep baka sarkar kala penmi ya ki tenda na kabanta banshna ya ki heliport hasilong batura ula ong baka jing IT ya ka kam ban pentre kala ya chakman ha ka bala yo ya ga jaka sarkar na kabanta ki tei ki project ka sarkar pedeng kala pha ya ka sarkar jela ban sedang shwa ya ki jing ai jing shakri na shilong batura hashwa ban pen yar shiki weipat ki district kini ki jaka hiar ki helicopter lani ki heliport ansashna ha New Shillong Township bat hatura pan pensuk ya kalet kawan ki patba. Tendar has been floated. I mean, it seems they have a lot. They also one in Shillong, one in Tura. But the tender has been floated, but the work has been allotted or not. I'm not very sure, but we are yet. It's under the process of allotment. We are planning, but exactly the Ministry of Transport they told us let us do this too fast, and after that we are trying to
do maybe with the other different district headquarters, but not immediately. Slowly we are coming after all the important district headquarters, and we need it also. USP ka West Garo Hills u Abraham T Sangma ulapantep balakem ya prangut kibriu ha kabayadei berkecing syak penyap jong udil seng M Sangma ha ka kendai terik ukelalingkon ulaya thu ba gajing tokit kadang ya chakmat bantip shushu iki bedon keti balakmi lenti bandang yu kem saya kiweiru. Case which happened on 9th, we have made arrests of total of 8 persons who have been involved in that case, and efforts are underway, and we are getting some more leads. I think very soon we'll be making some more arrests regarding that. Kamikhalia kalarake ya ka Martyrs Day kabahnya pupra nekasngi banken mau burom ya kinong yele lai lut komchuru banrake ya kalingkho sngiap jong Mahatma Gandhi u Principal Secretary uba FR Kharkungor ulayalam hagajing le burom ya umoddur jong Gandhi hasilong haringkat bat ki he sarkar bat kinong shongshnong gajela lapenlong ru ya gajing ngap jar kaba arminet ha kapor khatwei bijimen stem hatura gajing le jingwan ki kali kala sange shipor na benta gajing penlong ya gajing na jing penlong ya gajing ngap jar katba ha West China Hills kibor penyat district balayalam da ADC uba bi bla kila penlong ya gajing kan mau burom ha ka conference hall jong ka office UDC ban burom ya gitu ki bala pha ya la gajing em na ka benta gajing lai luat jong kari. Lapenlong ya ka Democracy Work Kom National Voters Day Padyatra Haji and Basketball Court mentakasi ban aiman sia miki samla bat kinong tabwood hagasian ka beningkong ban yishimenta hagajing chiet nong mikman ya kania ka program kabala play da Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tiwari layo I gajing wan yishimenta chungki board penyat an ki he sarkar kinong yalam chungki seng samla bat ki My Bharat Volunteer ya kania ka program lapenlong lang da ka office jong u CEO ka Sports Authority of India bat katanat Sports and Youth Affairs ha kani ka program lapen pau ya ki pad yatra lapen ko burom ya ki first time voter bat labam smai ban thap hok ya ki vote u Dr. Tiwari ulapen pau ya jing klein jong ka jing senchar pad ba hamikalia da ka bapen pau ba ki don palat prapho na ka shispa ki nang wan shimbenta ha ka jing thap vote ha ka election assembly ban nyop hun riu na ka shispa ha ka election Lok Sabha Badangshan. And now you might have come to know on this National Voters Day that East KHASI Hill district has been awarded in election management and the logistics category the NVD awarded the national level. So a big round of applause for the district and the team here Barhuni is representing. So we are telling the team is very dynamic. Your enthusiasm and your faces is telling democracy is very strong in our state. Ka all Mikhalia Karbi Association kalapin kunno ya gajingalang ba shisin chisnem jongka ha khatlai mer jongka shnong Tamil Kuchi Birnihat Ribhoi district kania ka program ka ba arsngi kala lumlang ya baro ki dkhot chungki Karbi ki badon hamikhalia da gajing thmu ban pen khlan ya gajing atli bad ya ka kolshor bakidon khamtam hapdeng ki jai ben riu khasi ha kania ka sngi pen kun ya gajing alang lawan ban yishimenta da udkhot ka ken huan menteri gajala bad u MLA ka jirang uba sosthana sotun kum ukongsan haringkat bad uba Meral Bons im u Dr. Celestine Lingdo bad ka MDC ka Kongrona Kandet bad I executive member ka KHASI I Syria Rongpar. In every of the programs I could notice that you respect your own identity. You promote your own identity, and at the same time, you are respecting the cultures and traditions of each and every community who are
residing within the state of Meghalaya. Ka MEGHALAYA Board of School Education kalasdang ya ka eksamen SSLC arajar arpun riu mentakasni ha ka bagi kena kilawan bantho ya ka subject English. Hatura gi kena pule kilawan kamashwa ka por penlong exam. Ki kena kilabatai bagi jingkeli ki biang ha ka ba ipi salo di sangma bad iklayas di sangma ki ba pule ha auxilium secondary school ki yatho ba ka exam kam suk ne kam jenjar e. Ka eksamen SSLC kan beteng hadu ka khatwei terik urempang la penlong kham kloy ya ka eksamen menta usnem khnang ban pen ya biang bat usnem puli menta usnem bat ban yo penlong ya ka eksamen supplementary na ka benta ki khna ki badon kam ban ya khun biang. Ya ka environmental public hearing na ka benta gajing terwa ya ka project di motion ha ka chaka ka badan 0.9 hektar ha khat musyang halum shnong la penlong menta kasni da ka company cement international limited ha ka ne gajing pensngo lawan ban yishim benta da ki he pulet ki nong shong shnong bat ki nong mi khmat chong ka company ha ka ba khat arngot ki nong kren ki la kershan ya ka ni ka project bat tang uwei ula persha eka la a ya ka presentation halor gijing don kam ki baya dei bat kamariang bat gijing ti motion da u consultant u s kamizwara raw la pnya ya gini gijing alang da u adc uba cp maukon bat u ee uba yf lalu kani gijing alang kalalong kabaya be da gijing don ki pulit pahara bat gijing wan shimbentarenti ti jongshis pa sangut kibrio. This prospecting license for limestone has been granted by Mining and Geology Department on 10th October 2023. The entire 4.75 hectare area falls under non-forest land. The non-forest land certificate is also issued by PCCF dated 16/10/2018. The distance certificate from Narfo Wildlife Sanctuary is also received on 29/7/2022. The grant of mining lease order, that is called LOA for limestone, is granted by Mining and Geology Department, Government of Meghalaya on 14th March 2024. Nakaling ka office jongi nilaya mas ni plan ya ka city naka cement international limited baka na dangkam ya ka public hearing ka state pollution control board haka ni kaski kata dai live hoterik u kalalang kor azar review kabut ka state pollution control board kala panmi ya ka ni ka public notice duna ya ka live post ni syawal pelang ya ka ni ka public hearing katkum ka ain jong ka EIA notification 2006. Ka Anti-Narcotics Task Force ka East China Hills District Police kalayo abad ya kawe ka kalikit umpnyang ha umkyang patrol post kabadan hapo ka lumshnong police station bad kilayo ban kemru ya sangut kibrio ha kani kajing khanra ki bor pulit kilayo kurup 1.7 gram u heroin balaburi ha kisinduk saban haringkat sautali ki mobile phone ya ki drug balayo kurup la antat ba kasyongdor komba arpholak tingka ya kini ki balayo ban kem la suba ba ki degi dikhot chong ka kanhun khai drug hakal lengi jala la register mukot duma hapo ka an NDPS halum shnong police station bat kaching tokit kadang ya chakhman mentang ya phash ki kubor na kaleng kathan chatei la mi Menteri Katanat Kampo Yeng ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ulalait bani shimbenta ha ka Missing Youth Festival ha kareng chapuri ka badon ha Dimachi ban rakhi ke chingyo pateng ya ka kolshor ka bariuspa janggi chat ben real missing ha ka ne ka tamasa la yo e ke jingwan shimbenta janggi samla bat ke jing pen inam ya ke jing rwai jing shat ten rai bat ya ke jing trei borba ka sarkar ban pen klan ya ki trai jela I
identity and is embodiment of our deep cultural welcome. Keyboard pulit ha Tripura kila penduk no ye gejing rap kanca kabashong dor arpo nyau klotingka hagi jaka klau kat kum gejing thu keyboard badi khmi ya kane gejing let penduk la penlong hapo gejing peching khmi chang utapas das ubalong u officer in charge changka Sonamura police station keyboard penyat kila thu ru bala shem ye ki kendon ki bating e bante lakam ye gejing rap jingrap bi an ya unil jingthong ha kathan हम लोगों ने एक गाजा डिस्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन के मुताबिक मतलब हम लोगों ने किया है और ये जो सुबह 7:45 से स्टार्ट हुआ और ये शाम 5 बजे तक चला और ये जो एरिया है कमल नगर कृष्णदुला दुलुंगा विजयनगर एरिया में पड़ता है जो फॉरेस्ट लैंड है और वहाँ पर टोटल 41 नोज गांजा फील्ड पाया गया था जो पूरा मेच्योर था और इसमें लगभग 1,80,000 के आसपास होगा और उसका जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 27 करोड़ होगा अगर हम लोग एक पेड़ में 1,500 लगा ले तो और उसका जो एरिया है अप्रोक्स 65 एकड़ में फैला हुआ था ये जो गांजा फील्ड था और हमारा जो ये गांजा डिस्ट्रैक्शन ऑपरेशन ये मतलब आगे भी चलता रहेगा mentangin ya phai shiki khubor nakeleng kari Kari India kala rakhe ya kalingkho sniya bahnyo phupra chong Mahatma Gandhi bad ka Martyrs Day menta kasni da ka sarva dharma prathana ha Gandhi samadhi rajkhat ka President Kari ka Draupadi Murmu u Vice President u CP Radhakrishnan bad u Menteri rang badu Kari u Narendra Modi kila lej banbu sentiu shu Menteri katanat kampo yeng ka Sarkar Pedeng u Amit Shah u lale buram ya ukpa jong Kari ha kani kasni Menteri Kampo Yeng ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ula ple patba ya ki kampen roy ki basong dor 6,000 himyos pa khatsan kulotingka ka baken thop ya ka Legislative Assembly Complex ka baar ha ka jingalang ka balalong hadibrukar ula penpa ba ka soskular khayi pateng ka balai luet chong ke India bat ka EU kan kentiew ya ki kam shalan slasha ka Assam bat sashisian ula pen scam ya ka jingkular chong ka Sarkar Pedeng ban penlong ya ka Assam ka balai na ka jing shlei Shushu ula kenturu ya ki nong Thapwood ban Kershan ya ka BJP ha ka Assembly election na ka benta ka roi ka par ka jing sup ka jingada bat ka jingkiw ha ki kam karkhana रेलवे हो वाटरवेज हो एयरपोर्ट्स हो या उद्योग लगाने हो हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं और कांग्रेस ने क्या किया आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं आपने असम को क्या दिया गोलियां बम धमाके संघर्ष और युवाओं की मौत दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाए mentangin ya phai shiki khubor nakaleng ka perthai
Kari India kan sepenlong ya kejialang kabaar jong ke India Arab Foreign Ministers Meeting ha kaba an penyait lang da ke India bat ke UAE. Ki Menteri Bari Nakiri Arab haringkat bat Secretary General ka Arab League ken yashimenta ha kani kejialang kabala long biang hadin ship house nem. Kajialang katmu ban penklan ya kejinya trailang ha kayo kakon ka boarding ka puli puthi kilat pathai kubor bat ka kolshor da ka bakentiu ya kejinya trailang kabalayate nadu kejialang ka beningkong kabala long house nem arajar khan riu. Re-establishment of Sudan needs quite big work to be done, and companies to join hands with us. We are looking for the private sector especially to be part and parcel of our policies and plans for the reconstruction of the Mentangan ya pai Sheki Kubor ya lekai. Ka Pendeng Umyong Cricket Association haringkat kedor barsenong Pendeng Umyong kilapen kutno ya kelempung ya lekai T20 Interdong Cricket League arajar arpun riu ka beningkong hamadan dom maulum mairang. Ha kajinya kun final kadong lumyo kalala ban kamai shispa sanpung nyoron persya ya kadong bir bad kalapen haplut ya ki wicket tang hapo ka saupo khandairan. Ha kani kasngi la donlang urang barsenong ka Pendeng Umyong uba Bornats Imyong bat kiwe kadong lumyo kalayo ra ya ka trophy bat yo akhur ya ka kusna pisa ka ba khatsan haja tingka kat ba kadong bir kalayo ya ka kusna pisa ka ba kwat shipo haja tingka haringkat ka trophy ngai ba haknika jilakai ka baningkong ru ngai ba ki khna ka jungi ki don ya ki sap ki don ya ki jingtibet ha ka jilakai kalau kaya ba itunat ba sutunat punya pelupur hari ini bakal dilakukan kriket balai kalau ba kerja upur ru pandangan mesin ya pikom ki players iru ba kinon ki players balar rangba baru ya simentalang kini kalau kerja mesin na kebetulan kini ki samlang pedang klik Islam ba kini ya wat sekemat nak dapat ilekai yang ilekai. Kasngi kabalai jong kajiya kun ha kalempung ilekai National School Under 17 Hockey Championship kabahan ribu kendai layo i kajiya ilekai kabah shongshit ha kabah kiken hun ilekai na keleng kari kelapen pau ya kisab ilekai kajala Jharkhand kadang yai beteng ban khur ya kajing job da kabah penlim ya ka Rajasthan da henriu lanot ha kalyang kishen rang bat ka KVS kalayo ya kajing job da pra lanot ha kalyang kiken thai bat yo rung shakapri quarter final. Ti mentapat ngini pej ya gejing long jing man kasin beneng hakeleng ki benta jong gejela. Hatura kajing kreat kalong khat a degree Celsius bat kajing shet kalong arpu a degree Celsius kajing siam ka hau menta kasni kalong saupu hnyo na kashispa. Haba phai pat shanong ba shilong kajing kreat kalong pra degree Celsius bat kajing shet kalong khat pra degree Celsius kajing siam ka hau menta kasni kalong sanpusan na kashispa. Kat ba hajowai kajing kreat kalong pra degree Celsius bat kajing shet kalong khat pra degree Celsius kajing siam ka hau menta kasni kalong sanpulai na kashispa. Kasin beneng kanshai hatura shilong bat jowai. Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngini pej biang sa shisien yakimat bakongsan. Ya chakmat kajiya kutchaka na kabenta ka Nonghali landfill project ong usambut menteri rangba gajela uba sniaw bhalang dhar. Anya keren biang ka sarkar bat ki basang basa ha Punjabi line hadian jong ka darbar sanrai ka yeng darbar thau an gajela.
Lakem ya prangut Kibriu ha kabayadei bat kejing syak penyap udil seng en sangma dang teng kejing tokin. Pelaj Menteri Ketenat Kampung Ying wa Amit Shah ya ki projek Washong Dor Shihajar nyos pa khatsan kro tingka hadi bruka. Bat an penlong ke India ya kejing lang ka baar chong ki Menteri Kambari ke India bat Arab ban pen klain ya kejing dei Hasan Tali ki tenat rekam bokongsan. Te paralog ketuang ila poisha ka bekut jong ketuk kubor jingi menta ke janmit hadu bangin dei syembiang bat pila syai kesingi kublai pi baro.